May 3, 2023 haurakhiba Manipur ki tamthiraba lan uchida amuk hanjile Kuki Sire Torbung saba laikai tamna bom taret nongmai maru chanirom kablakre Greywall amasung BSF ki maikedi Kuki Sing tamna nongmai kapki mayumda hanjinba horuraba Torbung ki khunjasing amuhana lanjenari DGP Rajiv Singhana Chuarchanpur chatuna police amadi security force single security ki review meeting pangthokluraba matungda attack chatharakhibani May 3, 2023 dagi Lamhen to Henba, Kuki Jo Sing Namakoi terrorist, Kaktana Mapale Baktagi Naron the Chansilaki Bakulai Pai Sing Nafawa Kusam Naduna Manipur dagi separate administration Logani Habigi demand Raduna, Atabnana Mite the Onsen Duna Chatarakibatam Tirabalana Chahiani Suramdai. February 9, 2025 Tamata Madugi, Manipur Lengan resigned to Kibadagi February 13, 2025 Tigi Taragani Suba Manipur Legislative Assembly Bo suspended animation that Hamlaga, Numit Adudagi state as the president rules Alaira Padagi, Langi Togdok Sing Toki the Bagaloyan and Nongmei Amasung Bongi Makolta Rudraba Matung Kangau the Naturan Purgatainari Bisnupur District Ki, Fogokta Wikai Police Station Akoli Torbung Sabalakai Tamna Kuki terrorist na bom taret Amasung Nongmei Maruchani Rom Kapsilak Padagi, Manipur Gitam Tirabalan Uchida Mohanjile, Kokomi Amasung IDP Sing Lengan among Jona Haiki Bagi Matung in a Jolly Bata Sigi Manung the IDP Sing Momasagi Mayum the Hanjil Hangadavani Haiduna Kanbakung Silak Padagi, Tasaki Marie the Bisnupur Deputy Commissioner Puza Elangbana Lamram Waruching the Gilanjelak to Nawaruching High School the Hangba, Relief Camp the Lerakiba IDP Singi Manung Dagi Imung. Humfuga Marigi Meeoi Chaniga Yankaya Darit Hongjulhan Krabamatung, Narangsu District Asigi ADM na Makata na IDP Kara Masamasagi Mayum the Hanjulhan Kibani, Narang ADM na IDP Singu Mayum the Hanjulhan Ba Ubada Kuki Sing na Tangjing Chingi Maikay Rom the Gafaba Makalgi Kusukulai Paiduna, Kumtare Kibani Adubu Makoy Bumafamadu the deployed Tauba Central Force in a Tingduna Makata na Lahan Kidabani, Adum Moinamang Asi DGP Rajiv Singhana Chuarchanpur District Chatuna District Adugi, SPE Conference Room Amasangaba Galoyana. District Aduda Housing Oriba Security ki Fibam Yangsilla Duna Makata na Security ki Maikay dagi Saksin Tarang Lakut Kadaba Sing review tawagi mi from Pang Tokluraba Matung Kangau da Nangasi Numidang Kuki terrorist na akan ba attack Chatharakhibani DGP ki Kongchara dugi Manung Chana Chuarchanpur District ki Tungan ba Civil Society Organization CSO Singi Mute Singa su una duna wari watay Sanarakhibani Tawdo Sing asi Numidang Pong Nipan nga minikuntra mangarom tarak padagi hauduna thokibani Kuki terrorist na Chuarchanpur PS ki jurisdiction Manung Chaliba Kang Bai Khulgi Chalen Fai amasung Mati Jang Hai na khangnaba mafam singdagi Torbung sabalai kai tamna bom tare thangna na kapsilakhiba dana chana nongmai maruchani rom so kapsilakhibani makoina kapsilakhiba bom singna Torbung sabalai kai gi mitei kholda asi ana yawan khidrabasu kablakhiba nongmai maru singni mitei laikai asigi thongal fawba yausilakpa yauri Adubu aso apani amata yaukide Kuki sing na khangau dana ngasi numidang akanba attack chatharakpadagi thodok thokfam manakta deploy tawba tara suba battalion BSF ki B company ki personnel singna amasung Greywall regiment ki personnel singna Kuki sing tamna khud Handuna Nongmai round khara kapki hari thokdok thokriba mafam asiga tara suba battalion BSF ki B company ki Counter-insurgency post Riba Torbung Kaitel ki marakta kilometer amarom lapnai hari maramasina Kuki na bom amasung Nongmai maru kaya kapsin nuna attack chatharakpadagi Central Security Force ani ki maikay dagi khud handuna kapkhrabasu Kuki sing ki maikay da so apan ngawbagi pau fongbangam khide Bom amasung Nongmai makol tabadagi Torbung sabalai kai gi yauna thangnabada laiba Meeoi sing amuhana thawai hingnabagi damang lanjena ki loinana attack asibu khoisang naraba khunja sing ngasi numidang mic fago sizin aduna community hall amada punsin aduna mifam pangthoki thaudo segi pauta badagi mafam asida Bisnupur District Police ki makok thongba official yauna atai security force ki personnel sing su sangsin narki adubu khunja sing mai kai degi Manipur da president rule gi lengak leiduna miam buthoning da thodok sing mai una handana ba ningthi jana ngakpi senbiri hairaga karigi dama Kuki sing na amuhana mitei khul sing tamna Nongmai amasung bom sing kapsilan mangam libano haiduna pendaba fongdoki Kuki sing na ngasi chatharakhiba kan ba attack asi deploy tariba tungan ba Central Force sing na makhoi gi tawfam thokpa mathaw tawhogda badagi attack tawrakpa ngaman bani hainasu pendaba fongdoki Kuki sing na kapsilakpa bom sing na mitei khul sing da tasinduna pokhai drabasu labuk lamhang na chingbada pokhai bagi makholna saiton fawba Yona Nikki Hari Adubu Central Force sing attack chatharakhiba Kuki sing tamna khudhanduna Nongmai round khara kapkhibadagi makha chatharakhide Loinana Bisnupur District Police na District asagi commando unit ki personnel single loinana bulletproof gari na chingba sizina duna sangsil laklaga makata na bom amasung Nongmai kablakta na ba akan saksin tarang lakwat ki hari ngasi numidang no hongna chatharakhiba attack asagi matangda social activist ama oiriba Hemam Avinas kunga humdoi kawa khunja amana pause si da hai ngasi ki thodo asai khangkhangau dana numidang pung nipan nga makhai rom tarak pa duai fawa automatic Nongmai amadi bom yauna kapsilakhibani attack chatharakhiba matung minute kontra hena mafam asida state force amada lakhide mafam asida deploy tawba BDF personnel Rukaki, Maikay dagi Nongmai maru khara handuna kapki hairaduna ngarang khakta da Bisnupur gi ADM na IDP sing mayumda changba yare hairubagi mahay oina ngasi di Kuki sing na bom amadi Nongmai kapsilakliba sita sing na nungay jade minute kontra hena Nongmai amasung bom kablakla basu kamando amata lakidaba asi
नुंगाइते हाइरखि पनबे याबदि था असिगी तरागा मरीदा बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंगना कौरक्तुना दिल्लीदा लैबा पार्टी असिगी हेड क्वार्टरदा पांगथोखिबा मणिपुर की बीजेपी की एमएलए सिंगी मिफमगी मांगोइना कुकी अमसुंग जोगी सुदा लैरिबा मिलिटेंट सिंगी मिसिंगा होम मिनिस्ट्री की ऑफिसर सिंगा मिफम पांगथोकपसु लैखिबनी मिफम अदुदा सुदा लैरिबा कुकी जोगी मिलिटेंट सिंगी मिसिंगना लेजिस्लेचर की पावर यावा यूनियन टेरिटोरी गुम्मा अमा यूनियन लेंगांगना पीद्रिबा फावबा मणिपुर की वाथो असे लोइसिनबा यारोय हाइबगी वाफम फोंदोंनरखिबनी स्पीकरना अयाबा पिरखिद्रबसु एमपी बिमोलना मणिपुर की वाथो की मतांगदा खन्ननबा लोक सभादा एडजॉर्नमेंट मोशन थांगतख्रे था असिगी अमदगी हौरक्लगा कुतारागा मापन फावबा चथगदौरिबा पार्लियामेंट की ngasiगी लोक सभा मिफमदा May 3, 2023 दगी हौरखिबा लाना मरम ओइरदुना मसिगी वारोइसिन पुरक्तबदगी मणिपुरदा हौजिक मायोक्नरिबा इशूसिंगी मतांगदा खन्नबा हाइबसी मरुओइबा अमनि हाइरदुना एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोला कोइजमना ngasi ayu anganbada लोक सभा की सेक्रेटरी जनरल दा एडजॉर्नमेंट मोशन अमा सबमिट तौख्रे हाइरि पाउचे सिना फंगबा पाउगी मतुंगिना एमपी की मोशन अदु लोक सभा के स्पीकर के ऑफिस ना याबा पिरखिदे हाइरि अदुमोइनमा एमपी की माइकेदगी हौजिकसु मणिपुरदा आईडी Pilising humfu henna relief camp the changda from laragli fiba masi state amasung central machinery singna manipur da ing tapa hanjul hanba ngamdaba amasung pangthokadaba thabak thoram sing lem thokpa ngamdaba ga loinana idp sing mausa gi fibam da tek da kaidana hanjul hanba ngamdaba gini haina phongdoki hairi state asigi watho asi chahi ani makai hanjulaklabani hairaduna masina furup singi marakta nangpakta na hatlakpaga loinana Meeoi lising kaya mayumda hanjul hanba ngamhandri thawung asima constitution ke article 21 gi makha da piriba right to life ki provision sing fangandabani haina su phongdoki hairi lana sina maram oiraduna kaya toithohan kraba yum sing khudakta sengba sagat kadabani amasung Meeoi kaya gi punsi tangdu laita handriba si su kohan gadabani haki MP की माइकैदगी पुन्ना लमाई अहुम पानबा एडजॉर्नमेंट मोशन अदु हौजिक मणिपुर मायोक्नरिबा फिबम सिंग असि कोखन्नबा खन्नबा मथौ ताई हाइरदुना सबमिट तौखिबनी अदुबु लोक सभा की स्पीकर के ऑफिस न मोशन असिबु रिजेक्ट तौरख्रे हाइरि नेशनल हेराल्ड की केस सोनिया अमसुंग राहुल गांधी बु फादोक पिनिंग लुबा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट खुदी थीरे ईडी की चार्जशीट मेंटेनेबल ओइदे हाइदुना कोर्टना लंगथोरख्रे चेई खरगी ममांगदगी वाथोक ओइहंदुना लाक्लिबा नेशनल हेराल्ड की केस ता लैबा असिगी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी फाव याउसिलक्तुना एजेंसी असिना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट की मखादा कांग्रेस लुचिंगबी सोनिया गांधी अमसुंग राहुल गांधी बु एक्यूज ओइना कोनसिंदुना केस अमा रजिस्टर तौरगा दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता लैबा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोर्ट अमदा फाइल तौरखिबा चार्जशीट अदु कोर्ट की माइकैदगी मेंटेनेबल ओइदे हाइदुना लंगथोरख्रे हाइरि नुमित खरनिगी ममांगदा चार्जशीट अदु एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की माइकैदगी कोर्ट असिदा सबमिट तौरक्तुना सोनिया गांधी अमसुंग राहुल गांधी खक्ता नतना केस असिदा एक्यूज सिंगनी हाइदुना मराल सिरिबा मियोइ सिंगी मथक्ता कॉग्निजेंस लौनबा होनरखिबनी अदुबु नुमित खरनिगी ममांगदा कोर्ट असिना चार्जशीट असिगी मतांगदा ngasi खनगनी हाइदुना लेपखिबा मतंगी मतुंगिना ngasi स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बिसाल गोगन की कोर्ट चार्जशीट अदु लौखतखि अदुमोइनमा कोर्ट असिना ईडी ना फाइल तौरक्पा चार्जशीट अदु येंगलबा मतुंगदा मसिदी मेंटेनेबल ओइदे अमसुंग ईडी ना लौखललिबा केस असि प्राइवेट कंप्लेंट अमदा बेस तौरगा लौखलकपनी हारिबा कंप्लेंट असिदी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR अमनते हाइबा वाफम फोंदोकलदुना चार्जशीट अदुबु लंगथोरखिबनी हारि पनबा याबदि केस असिदा ईडी की माइकैदगी सोनिया अमसुंग राहुल गांधी खक्ता नतना सुमन दुबे सामित्रोदा यंग इंडियन डॉट्रिक्स मार्केडाइक्स अमसुंग सुनील बंदरीना चिंगबसु एक्यूजिंग ओइना चार्ज तौरिबनी ईडी की माइकैदगी केस असिदा एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड की लुपा क्रोर लिसिंग अनि हेनबगी ममल ओइगदबा प्रॉपर्टी सिंग लाना सिजननखि हाइबगी चार्ज तौरखिबनी म्यांमार अमसुंग इंडिया की मरक्ता लानमीगी मरी हेना फगनबा कुपना खनख्रे मिखल मतुंगदा अहोंगबा अमा लाक्लगनी म्यांमार अमसुंग युमलोनरिबा इंडिया की मरक्ता लानमीगी लैनरिबा मरी असि हेना नक्सिननबगी पांदमदा लैबा अनिगी लुचिंगबसिंगना कुपना वरी सानाख्रे म्यांमार की कोनुंग नेपित दोदा ngarang laiba ani gilu chingba sing nalan migi mari hena fagana ba wari sana ki badu da Myanmar da India ki ambassador oriba Ave Thakur amasung military agency Jaswinder Singh Gill na hunta ge homso balu chingba oriba Khios Swarlin bu nakibani wari sana ki badu ga mari laina na hunta lenga na thamla ki ba warul amada laiba ani gilu chingba sing na wari sana ki badu da laiba ani gilan mi sing na punna military training pai khan minna bagi matang da kupna khana naina ki laiba ani gilan mi sing na marakta ngamkhai de ingtappa lehena ba ngamkhai gi thodu wathok singna punna mateng pina ba amasung ngamkhai ngakpada amatoina mateng pina na basu yana ki hairi wari sana ki basina tha sagi areba da pangthokadariba Myanmar gi mikhal matung da hena phaba maike amada purakpa yabagi oithokpa su lei hairi Rakhine State yauna tongan tongan ba mafam kaya da Myanmar hunta lenga na ethnic rebel singi mathakta tamthiraba air strike sing sathaduna micham miyam hali haina malem gi mioi kyanan yaning da bagi wafam sing thamnari ngai char asida leiba anigilu chingba sing na wari sana ki basi yamna kumna yengba yaba fibam ama oiri India lenga amasu Kachin Independence Army KIA gi marakta Myanmar gi awang thangba sarukta leiriba leinung gi tanglaba mining gi matang da yana ki ba leirabasu ngarang pangthokiba mifam adu da hiram asagi matang da khanak ki ba leiti haidi
ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭रे ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯈꯥꯎꯄꯤꯖꯥꯡ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭रे꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯥꯎꯄꯤꯖꯥꯡ ꯈꯨꯜꯗ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ, CRPF ꯑꯃꯁꯨꯡ BSFꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯌꯨꯝ 15ꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 95 ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯥꯎꯄꯤꯖꯥꯡ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 2,900ꯗꯒꯤ 1,000 ꯔꯣꯝ ꯊꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯥꯎꯄꯤꯖꯥꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯁꯦꯃꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ AK ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ, ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ MA3 MK2 ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ, ꯃꯦꯒꯖꯤन यावबा इंसास राइफल अमा .315 की मैगजीन यावबा राइफल अमनी। खुलाइसिंग अदु मोंगसोंग अमगी मनाक्ता लेबाक तौरगा फुमलगा थमलंबनी हारी। फारबा खुलाइसिंग चुरचांपुर पुलिस की OC दा सिनाखिबगा लोइनना केस अमा लौखतुना मखादा थिगतपा हौख्रे हारी। लेचल कुंगना थाबा मरक्ता दिल्ली आग्रा एक्सप्रेसवे दा गाड़ी मैम थेंगाइनबगी एक्सीडेंट दा यामद्रबदा मियोइ 15 सिख्रे। लेचल कुंगना थाबादगी बस 8 अमसुंग कार अहुम ngasi ayuk दिल्ली आग्रा एक्सप्रेसवे दा मथुरा दा थेंगाइनखिबगी अचौबा रोड एक्सीडेंट अमदा यामद्रबदा मियोइ 15 सिख्रे अमसुंग अतै कयामरम सोख्रे। थौदो अदुदा सिबगी अपुनमली मसिंग अदु हाना मरीनी हाइरमदगी 15 यौखिबनी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथना मथुरा डिस्ट्रिक्ट यमुना एक्सप्रेसवे दा लंबी खुदोंथिबा थौदो अमदा मियोइ कयागी पुंसि मांखिबदुदा हक्चिन अवाबा फोंदोख्रे। लेखिदबसिंग इमुंग मनुंगसिंगदा मांगना लुपा लाख 2 की सेल की तेंगबांग अमसुंग असोकपसिंगीदमक लुपा 50,000 की तेंगबांग लाउथोख्रे। यमुना एक्सप्रेसवे दा मथुरा दा गाड़ी मयामगी एक्सीडेंट अदुदा मियोइ कया सिखिबदुदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नसु अवाबा फोंदोक्लख्रे अमसुंग लेखिद्रबसिंग गी इमुंग मनुंगसिंगीदमक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF जगी लुपा लाख 2 की एक्स ग्रेसिया लाउथोख्रे अमसुंग असोकपसिंगीदमक लुपा 50,000 की तेंगबांग लाउथोख्रे। पाउसिंग अदु अखोइना हेक फंगबगा थुनमा अखोइगी फायर सर्विस, लोकल पुलिस अमसुंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दगी टीमसिंग खुदक्ता मफम अदुदा थाख्रे हाइना सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP श्लोक कुमारना हाइकी। मथुरा दा यमुना एक्सप्रेसवे दा थेंगाइनबा अदु ngarang ayu anganbada दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दा गाड़ी 10 लोम थेंगाइनखिबगी चप मानबा थौदो अदुगी मतुंगदनी।